Mwebale kuba ku YY Media, mwebale kutugobera nga mubona emboozi zaife ku YouTube. Kyemukola kitwizamu amaani era tusaba abayaka abakali ku subscribinga. Please don't just stop at watching. Tubasaba mu subscribing. Subscribe. I want to take this opportunity to wish you a happy new year, ladies and gentlemen. Nze Yolisigira Yazid. Ona ku lwaleero eriyo pastor agamaibwa mu district y'Iganga ngono abaire nga afera abatyamye nga kwotaire n'endigadde dasabisa nti asobola okuja yasiga okulayo amalogo era nga pastor ono kizuulibwa nti ono kyabaire akola abaire nga ali nibaine nga batambula nga balina ebyawongo oba amalogologo omuli nga pastor yafuna obusuwa nga buli kwentembe ensimbi endege n'ebintu bindi ebikanga nga abasawo abekinansi bebakolesa. So ngono pastor ajja mu maka ag'omuntu amukobya ati alina ebimusumbuwa bajja obwire nga abaigaliza mu numba yasimba ebintu bino waka yabaka itimufuluma then okuwuna kuncho pastor yaira yabakoba ati amaani gange gandaze nga eirogo balisimba amaka muno era tulikuja kulitolayo bayite ekyalo pegano nga obete ekyalo pastor ajja wali mu bitundu biyaziseemu ebintu bye akasaka n'ebintu wajja nasimula then yatolayo ebintu bino abakyalo bakati ono bana pastor ali kwa mafuta bano nakola wabula kuluno yajire yasimba ebintu ngeri yali kumubona mukatuli akolwiji nga bali kumubona pastor basimba amalogo mubaide kuncho babizikule bakuba ati banani bino bye twagenewo abantu bakati ogunwanga waguti amisa pastor twakubwine ayo nemboozi yetu linayo nga wenkobye mwebale kutugoberera mwebale kuba kwa YY Media era tusaba abayaka abakali kusubscribinga mugiye maiso no kusubscribinga. Pastor agamaibwa ni Monda Musa. Monda Musa agamaibwa ni baine basatu era nga bano baye batambulanga mu byalo ebyendawulo nga banoonya abantu kyabalina ebizibu abo emizimu n'amajini gegisumbuwa nga kati fa tusobola okusiga okolayo ebintu ebiri mu maka bebabasimbira ab'emyoyo emibi era twabagoba ku n'ebintu ebibi ye nga batambula wabula ngaebakoba nti enako edo omuntu omukyamudi bamakumyana pasita enako amakumyana lero dimuwaireko era obuziina bwe babuyanda abantu bamuneguka ng'abaire abafweranga. Pastor Monda Musa ono abaire akwira kanisa ya Mountain Sinai Church wali mu bitundu ebyenambale mu igombo ery'enambale mu DCC y'Iganga era nga ono kikobebwa nti ali nibaine basatu babaire akolanga nabo omulimu guno ogw'okufera mbunga ajja yasindika baine ati mujje munoonye eyo abantu abalina ebizibu abatawaanizibwa waka abalogebwa abalina ebyawongo amajinijini abantu abagwa ebigo bale bajja nga bakoba abantu aitoni pastor waifwe ebyabisobola asobola okuterekeza amaka ole pastor bana ali kwa mafuta. So pastor no yabaire ali awo nga abantu be bajja ku kyalo ekyenabukone mu igoma ly'enambale neryo bajire maka ga Mwami Gaboli amaze ibanga nga amakage galimu ebintu ebimusumbuwa mu ebintu bida byakuba ku mabaati ebintu bida byakuba abaana kiboko ebintu bida byadwira munumba mu wakabaire aza mulembe mbunga ni mwene buli watambula bona ebintu ebimuzindula. So ono Gaboli olawulire nti eriyo pastor akola naida nasiga okulola ebintu yake ati so nga Gaboli tafuna namba ya pastor Monda Musa ngamukubira isimu ati pastor idona mbe nize Gaboli ndine ebintu ebimaze ibanga nga binsumbuwa waka ndikwenda bakuya ati olina amaani nendo idonterekeze waka waterere mbeko kunemirembe ni family yange mbo pastor yamukuba ku isimu ati okola ndi kujja kukola ebintu bijja kuvaawo aye nenda bitwala 500
gaboli yakati pastor tokendezaako ati be nze nkolesa maanyi ga Katonda ndi kwenda mitwalo 50 mbu omusaadha yasooka yamuwaako emitwalo 3 yakati ati kola nga tiddiwaire eyo mbu omusaadha yajja yeekembakemba omusaadha yajja yeekembakemba yafuna balance ow'emitwalo 2 pastor mbu yamuwa olunaku olwali kujja okwidda so bano Gabando n'abaana be babaye bali awo nga pastor mbu nga baidda saaga mukaaga daabwire aye nga pastor yabakobye ati nze okugoba ebintu ebibasumbwa nkolesa misubaawa era mbu pastor yaidye n'emisubaawa n'ebintu ebindi bye bataabwaine mu pastor olwatuuse ng'akoba aba family ya Gabando ati muingire munumba mbu nga bayingira munumba abaana abasiza bayingire munumba wabaawo omwana mulala yalobye yaba kumbali okwenumba nga ali kwenda kubona kyejja amaiso so mbu bano bengaire munumba mbu pastor yatolayo emisubaawa yajasa munumba mbu yatandika okubeetolozaako mbu bafulumani mbu wamala okubeetolozaako mbu yabakuba ati timufuluma musigale munumba muno emikolo gyange gitandiise mbu pastor nibaine beekita mbu bafuluma kuliya mbu batandika kuliya emisubaawa batandika okugitaako omuliro emisubaawa gyatandika okuyaka gyatandika okuyaka pagano wera yalobaire bale beyayigalize munumba okufuluma eriyo omwana wa Gabando bamweta Moses Gabando yabeere nga ali mukatulyako olwigi ali kubona ekiri kugenda mu maiso kuliya nga ali kubona kituufu pastor alikola ki bagira okubona nga pastor ajja okumpi niwe ekigogo nga basimawo ekiina nga bakola ebintu nga bataawo mbu omwana ono tuyategeere bali kutaawo biki mbu basima nibaine basima ekiina bataawo nga wembakobye pastor ono yabeere nga ali nibaine era n'omwabaire Haruna Waiswa Frederick Nasira n'omukyala bamwete Teddy Mutesi era batye baagire era bano nga wendiko abano bona abana bali wale ku police post y'Enambale buti pastor we bamala okusimba ebintu bino nga bali kubabona kuba ono omuvubuka Moses Gabando mbu yabwere mu katuli akolwigi yabona bano nga bali kusimba nga babakubira ati timufulumamu so waba n'omuvubuka owundi era omwana wa mu family eno yena yabaire mu kayumba ke yena nga ali kwetegeeza kumbali mbali awo ekiri kujja mu maiso aye bano nga tebali kumubona mbu olwamaze nga pastor nibeene bamukuba ati ffe tuli kugolola tuli kujja kuyira kunkyo ng'emisubaawa gizikiire twide tusingule oba tutoleyo amalogo gona ganaabanga geeraze amaani gaye ganaabanga gasobola okufuna ebintu ebyo byonna ate era muli kujja kubibona so mbu pastor bajja obwire obwo bagira essaawa 7 nga 8 nga bamaze okusimba ebintu byaibwe so nga tibaidi nga bano eri ababa bwaine baye bali awo mbu pastor nga aira kunkyo nibaine saawa ndala pastor yakati muleta ku ab'ekyalo baide bakakase mbu abantu bayita ab'ekyalo abantu babaire bangi nga abantu bali kwenda kubona ku pastor ono Monda Musa asiga okula ya malogo maka Moses pastor yanfera mu nfere yatufera ne muzeyi eri obuzimuzimu obwaliwo wakawo ngagema bayinaze ebugema bayinaze twalumukira ye pastor yaidawo eka wakati omulwairo nti mukole kumulete yendi sabira twamutwalayo yetumutwalayo yakoba muzeyi tindi kwenda emitwalo 57 muzeyi yatola emitwalo 3 cash ninze nadibala munumba ya Farida bwali bwe 5 na gemya pastor yakati tisobola akola kumulwaire woyimu nga sente dange dikali kukola ki kuwayo baba ye kubirizamu ko yakola yasimba akasu wake yatuyigaire munumba okutuyigala munumba
yakwati ezira muntu afuluma bakunamya emisubaga bagitwetolooza twena then akanti oba irogo linge malikoleki linge menja kulambala bavwire ngaba ni Kaluna okuja ba neira mu kituli ekyolwigi olw'ekyuma nalengeza ati nabona buli kye balikola bafukirira amaadi batyankirirawo bwe basimbye ekisuwa batawo ni benchi bagolo yabo ti agolola yatuuka kungira ye nga ndi mu kituli ndibonda buli kimu yatuuka kungira oyatuuse kungira yeyirira mu livwanzi yaida yatukoba yakonkono olwiti yaida yatukoba tibana enumba esemba yere soko ojo okoleki ojibone etayira mu bintu ebintu biri kulala nze nasituka ni muganda wange Manuel wena situike naja mu numba yange natereza nga mulimu emisubawe esatu natereza ebintu neireno mukuireno na mulika kuwe babeire nakanti bano bayinza batuzeine katemba balitu kuva ku mutwe nakoba muganda wange oti tukoleki tuyingire nakoba baba woba irogo ditugeme baba namukati jolambali baba yaja yalambala nze nabityamamu baganda bange bawongera bunani obwo obusubawa bwazimira Kaluna yatuwa isimu pasita yakati njaba kubira nkoyo okuyuga eno njaba kubira nkoleki ndide ntekubuka ndo obundi obunaba kyesa wetubeira awo muto wange yasituka yaja ye pasita yaida yakati buli mwana tiri kwenda ayingire mukabuzi muno twafuluma mu munumba yakola ebibye yakoba Kaluna gwempulira mbu n'omusimigo ow'ebintu ebyo oyo omusiramu yakola ki Kaluna yagema embago nze nakoba pasita oti ekiina ekyo togeza kutamusululu yosakize eno oti yoba osimeye tuli kwenda ebintu byo nga nze mission njidi yabairewo obwire yabaire nga batusimbirewo ki akasuwa pasita nga nabaide nako n'ebintu ebindi byetubwoine kuncho mupasa yakati musoke muleta kidomola ekyamaadi baleta ekidomola aba family mbuyamansira olu yaluyuwirira amaadi pasa yayuwirira olu yamaadi yalumansira weyetoloola mpegano olwamaze olumaze mbu yatambula bali bagira okubona ng'ajja wali mu kigogo gubamu bwaine obwire nga bali kusimba ebintu nibaine bahaluna ngakati airogo liri wene wano ng'abantu bamukoba ati bana pasita ati airogo liri wano bali bakateka tumulinde tubone pasita mbwa agira ogema okutoolayo yatwala akasuwa keyasimbye mwene nga kalimu ebintu ng'ebikozesebwa mu masabo mulimu ensimbi mulimu ebintu endege mulimu biki ebindi entembe mulimu n'emisubawa egindi mbwe emisubawa egindi yerabira okugola najjo mbu yagirese wena bagiro kanga n'emisubawa egindi yagirese awo ate wali kambwe ebintu bwe biri abana bakati pasita twawa ino obwire nga muli kusimba muli kwekita wa kigogo kino lwaki ti kitundu kindi yakati nze amaani gange gandaze pasita baidye olweido sawa ndala kitundu bayigaliza abantu bange waka bwe bayigaliza abantu bange waka bakunanya emisubawa mu mayumba bakoba abantu bange bona mwingire muki munumba asigaire kuliya asigale eyo mwene kinamutuukangaku abantu bana bakazi bayingira munumba babayigaliza omu bakunanya emisubawa gyeibwe bagolola mukugolola baize kusawa wagati oba basawa mukaga kitundu awo baida n'ensawo yeyo babeera abantu basatu baida basimba obulezi waka ensuwa n'emisubawa batani mutoyi n'eyamagombe basimba bakaire kuncho bali kwida kutolawo bintu basiba olusito basiba olusito mbwa abantu batayingira gano nagali eki bayuwirira amaadi gansi bamala okuyuwirira gansi twakola oti leka basime ebintu bwebiri nti baatawo mu myaka jaira kati mu kigogo kino nze kuba nababwine mu kigogo kino kyetwataamu omugogo ogwa tenti mwe basimbye eki
emisaka deibwe kati basimere era tibali kubona ati leka tusete kweno basima wano ye basimbye eki ebintu byeibwe tijja kumweta pastor anja mweta mufere yajire maka gamwami Gabande na Bukoda yasimba akasaka nga mulimu n'ensimbi n'ebintu ebindi ebyabayiga yamala yabakoba ati babasimbira eidagala yajayo oluvannyuma mba abatolerewo eirogo eryo aliye waliwo mutabani wa Gabando yena twamunaza ku Gabando yabaye mugezi ye yaloba okwingira mu numba ng'abafamire bona ababunziza mu numba ndala eyo bakola ebintu byabwe kuluyanga tibaidi yaba kunanikiza obusubaawa yabeetolooza ni gurupu ye yabaire nayo so no Gabando bwe yabaire kuluya balolwaidi okutoolawo eirogo lino ate nga bene nabasimbye ye yababona begano ababona story yona bwagigema obo yekubirira enduulu muba obuyinza amaani gaye bakoba ati ogunanga bagutambisa twenda sente daife nga pasi ali kuni sente wele 10 abantu wakati tulikwenda emitwalo 5 age watutwaireko pasi bamudyeka ati bana mulikunga magama nze bana mundeke bajja ku police post ye yanambale bafande baida pasi bamugemye era nga bamugemye n'ebintu bye bino ebyawongo pasi bamwagene nga ali n'ensimbi entembe obusaka byona pasa ifani pasa tumubuuza ati ai pastor kituufu pastor ajama kaga abantu obwire ati azikula malogo kuba tuwulire kuno amawire nga abataka bakoba mbwabere nga ajanga ni ku magombe obwire mbuye kitakita ku magombe ye kitakita ku magombe yesu zayinza ku magombe n'emisubawa bichi ebyo yakoba abantu ati muvewo bakati ebikola bino bapasta abandi bapasta baino ngati tubabonako yakati nze lina amaani gange ngatola mu Bible nga Elisa we yakolanga zena wenkola netusobola okubanga tulaba ngeri eddogo eri mu maka wabula mu kujja gye bali nga tulina eddogo eremero nimingi okubanga tujjayo nembagamba nti waliwo eddogo libasobodde okubanga bateekayo jasi ya lunaku lutya lumu mwami Gabando yazire wange essaawa 4 ez'ekiro n'akomawo essaawa 7 wamu ne famire eyaabwe bwe batuuse ne bangamba pasita tugenda otuyambe lwaki bino nzikiriza mu kusima eddogo okusinziira ku musajja gwe bayita Elisa tulaba Elisa yalina abantu bagenda ne bayazika kye bayita embazzi bwe bagenda okutema emiti ekitegeezebwa embazzi n'egwa mu mazzi nanyini embazzi n'akomawo ng'agyetaaga wabula nabbi Elisa we yajja yabuuza nanyini embazzi nti yagwawa n'alaga we yagwa Elisa n'asobola okugyayo embazzi eyali egudde mu mazzi oba mu mugga we yagiddiza nanyini embazzi eyo ono yali atawanyizibwa n'atereera kati eddogo baldo lijjawo otya eddogo mbadde ndijjawo ntya eddogo mbadde ndijjawo nga tulisima wabula nga tukoze kye bayita kando kando eza bbulu emyufu red lwaki tukozesa kando Bible etegeeza bulungi 8 kubikkulirwa nti nendaba bamalayika 7 abalina n'ebibya 7 abaatula ku kyotezo kya zaabu ne waweebwa obugombe 7 kati ffe kyetukola tetusobola kuleeta nti tukuleeta bubaani wabula tukozesa kando nga wekyawandiika bati nendaba entebe y'obwakabaka nendaba etabaza 12 ezayaka kando zikolaki kati kando n'emyufu bwe tugikoleza eba ekiikira kye bayita omusaayi obadde ogenda okuyiika mu famire oba ewaka nga ekiga kye bayita omusaayi gwa Mukama Yesu Kristo n'okodde nga gwayiga ku musalaba egologoosa embeera teweebaire pasita nimwine nibaina abasatu babagema babatwala ku poliisi posti y'enambale era nga twagaine era nga waliga era wabula nga abantu bangi baleka ati bana pasita bana ba pasita lwaki bakola bino pasita nga ali awo agemye ebintu bye agemye ensimbi agemye entembe obusaka buli awo ebindi byamanike nga aliko bambu abisigukulire aye nga ebintu bizira kuwereka taka ebintu biyaka byawona kulala yabitaire yobute nga obiringira bizira kuwereka taka kona so embere to webaire mukali kwa media mwe bali kutugobera
tusaba bakali ku subscribing, please go ahead and subscribe. Era twogera ku Nicente bawe igombola isente bawero seyo kusatu wayigombola yenambale bamweta omwami Ibanda Rasulu yakati abaira afunye complain ningi okuva mbataka bakati omusaada ono Pastor Monda kasooka ide munambale mbwabaira afulaina abantu mbunga abatula ku sente owemitwala 5 owe miliyoni owe mitwala 2 iwe ngeri yojire mu mbunga wa kugemamu ngakambwa asiga okula bintu ngambo mwena aja nibeine mbatayo abaire eta pastor nzika mu comment yabaire eta pastor kuba embera je mwagaine mu ngebintu byalikola oba byabeera akozesa tibitwala buvunanyizibwa bwakubaki pastor tumwagaine n'ensimbi ebintu bingi ino nga bumidde okubibona ku TV kubanze ng'omukulembeze nno twala obuvunanyizibwa ezira pastor asaba abantu sente dakutambula kujja bwire ndi kununula ki kujja kusimbula irogo pastor atasimbula irogo kino nendo okubera abantu ogwe gwakola ki gwakusaba aye yavira avaawo yalimba abantu yajja kuba ebyo abantu bandi ku kyalo okwo nga yeeta pastor yaba n'abantu abajja okusimba eddagala yakera kunki oba obwire yajja abikola ki yabitoolayo obwire yajja kumala ku magombe g'abantu tialijja kutolayo ki eidagala so ndi kusaba abantu bange mwena ab'omunambale nti twegendereze abantu abebi batuyingiremu era nga waliwo ne pastor Duzi twali twakaziika omukyala wa covid aye nga yabeereye na pastor era bali ne church ebuyunga yalobera abantu nti mutajja mu idwaliro mutamira mpeke mwoyo mutukuvu edda akola ki alidda kubawonya twakomenkereiza ng'omukyala afiire era twamuziika so ndikubiriza abantu nti Nambale mulimu ba pastors abafiire era ndikusaba abovunanyizibwa abakulira ba pastors munonereze ku bantu abo mutuyambe embera etyo webaira nga YY media tutuseyo okuba tusaku aibule ino wabulanga nebyo byagaine kyo tukikoze kuba nti mweduka atwabalaga amawulire mu district ya Idinda nga waliwo pastor era yena yajja nakola ebintu bino tebyawongo yajja nasala omwana yaziko omuto mu kanisa mbunga ayenda afuna abagoberezi bangi mbwabekuku mbukanisa yebe yamaani ebe yaitutumu nga kanisa edamani ediri Kampala yasada ko omwana yakola ki so YY media wetuwulira ebikolwa nga bino tukati bana leka tuka yoko tubona koko pastor no kyekibayewo kyene so byoli kubona nebyo tutuwangeiremu tututwairemu nga abantu abali kweyogera ndiyo oli sigira yazidi abakali kusubscribinga bambe musubscribinge